more than 1,500 illegal village identify to list thokrabani state na sigi mayam si akoi resolve to hodana do we have the database for genuine citizen of the state can anybody brings it out state government puthongam right dia government puthongam bra center huje ta prime minister modi dagi horaga all cabinets ai gamtang phaminaraga manipur matang nakta hangge kaim khangoi they don't know anything at all NRGS ki cheng jaram badagi passport pairaga foreign da legini exactly adugi photo tawraga याना हनबदे कोने येमिनदो सी राज मियामना NRC डिमांड तौखिबगी मरम मसी कोइ मणिपुर मियाम नाबदी पॉलिसी मेकर सिंग देन इवन रेस्पोंसिबल इंडिया गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंग ना एजेंसीज मैमना अंडरस्टैंड तौमिनगदब इशू सी व्हाई पीपल ऑफ मणिपुर आर डिमांडिंग फॉर NRC मसी की इशू सी कोइ अमा हकतगी मणिपुर दा इन्फ्लक्स माइग्रेंट पॉपुलेशन की अचौबा इशू म लेरे मसीना मरम ओइरगा डेमोग्राफिक अखोगी इम्बैलेंस अमा याम चाउना थोए हारि पोट सिंग असि रिजॉल्व तौद्रगदी एनी मणिपुर की लेरिबा socio-political and economic space देशदा कोई मपानदगी हाइजलेबा मिटोब मियाम सिंगसिना कोई space सिंगसी लॉक्शन रकांदा indigenous population native population सिंगसी marginalized तौरपे याबगी यामना serious ओइबा हयेंग irreversible ओइगदबा situation अमदा सत्तिगदरा हाइबसी यामना ख्वाइदगी चाउना concern ओइबा insecurities की issue ने सिगी insecurities की issue सी resolve तौननबो होनबदा अतोपा mechanism मयाम अमा मतम मतम की मियामना थेंगनरपै मतुंगिना से ILP की डिमांड तौबो ओइरो population commission lingaga taunanabo oiro village ki magi directory ma produce taunanabo oiro all sort of high ribo wafum nawai angan matamda MSO ki foreigners ki issue oiro punamak these are all related with immigration issue and sigi migrant issue si ngasi phawda chapchana resolve tawungam dana state ki machinery mayam sina manipur da akoi population si chapchaba madugi identify tawba aduga establish taunanabagi podama ngasi phawda puthokpa ngamdana leibase masi resolve tawdringai manung sida amuk tongan tongan ba government ki policy ne na haiduna su leba sigi leiriba genuine citizen sing sigi masigi yaifanan na ba tung koi ba magi security amari magi future welfare mayam sigi khallaga semgudoriba policy do adugi ona taina bada chatkragadi madu value do leite hajariba aduna madugi poto lakanda delimitation gi wari se lak matam dadi aikoi na ngasi phawda changjan riba mayam sina kari tawino kamai tawino habasigi chap chaba finding ama leiting da adugi mi sing do yauna adugi population do yauna akoina muk delimitation ki exercise se tawchalak taragadi delimitation exercise is going to further and legitimize concretize the existence of immigrant population a legal protection le thokrani constituency redraw to matamda citizen ga zaman le thokrani adu program do legraganda hayeng muk delimitation ki process ami kuthangda generate tawkiba or create tawpa constituencies mayam do amu adu reverse tawna bagi campaign amuk to bai du almost impossible ore kadune ba aduna high basi gi yamna strategic oiba systematic oiba sigi decision si lodringai da akhoi gi ground da leriba reality si hana understand tawraga sigi problem sing si maruena influx migrant gi problem si masi hana resolve tawdana atopa population da relate tawba issue sing se masi india government na paikhat bagi matam si suja sadaba honorable surgo na high report si implement tawdori di state ne ada state ki site gi koina tajabada di even solicitor general masana supreme court sigi discuss tawrak matam sida maana pikiba wafam da di Nagaland and Arunachal ki di yaragasu Manipur ki wadi huji leiriba current situation sida masi implement tawbu ngambagi madugi possibilities or feasibilities do kidang wale aduna masi kidang kano tawroi haibai potse hai aduna hai masi hai taragasu supreme court na piraiba decision si kaya yamna masi ground ki reality si khangaga madugi basis tu yengaga oira kadoriba masi ki pros and cons mayam du khangaga decision si lobibra natra kamai tawbuno haibisi jo koi hangan namdang yengde adawagi poramadi laena khalle 2020 da Manipur High Court ta koi contempt case am thai delimitation ji matang da matam du da High Court ki judge oibisi aina tajaba phawda ngasi di Supreme Court ki judge oire hai na judgment page batim ji adu da yawe na hai ko adu ma masana Manipur High Court ki matam du da 2020 ni just 4 years back contempt du tha matam da di Manipur ki oina di 2026 phawba delimitation taunana bagi keno si leite aduna hai report si makha tana mu khana da su yarani hairaga freeze tawra thamamba order le adu gi freeze tawra thamiba order do ma masa inform oiba mi mani decision lor mi mani ada ade yorakanda hojina mu adu gi 2026 ti yodana amuk thahung no tawro haidana mu tholai se masi kari da base tawra kamai tawrokuno haibase masi yengbagi tangai phadabu lei state ki side ki su Supreme Court na pirai ba verdict or order si masi kaya yamna masi justifiable oiba or masi practicable oiba decision no masi Manipur da leriba issue si delimitation sina maram oiraga hena another hanadagi problem leriba pot sida amuka another problem ma thonana bagi macha oirakadra oiroidra haibasi
state ki side to assessment ama tawdu aidi chumbra na khale akhoi NRC demand tawrisi 1950s tagi horoga ngasi phawda wave of migration manipur manung da tangre makhoi singsi India gi leriba citizenship act ki matung inna kuina lerakpa ama tawba whatever back door front door rambe ai all sort of araiba instrument mayam to sijanaraga citizen ne loina claim tawra changre adu changiba population duna adu gi marakta majority of the population si ngasi di makhoi si India gi constitution na ka he tare check logda ba natraga documents mayam pai re generalize tawrubadagi documents pai ba sigi mathakta indigenous population oina recognition pithokra ST status piri say they are considered as indigenous aduna adugi pochi pisan gi basi masi maram chabra chada bribe jinga si de khoi indigenous people na India gi India government ki mathakta si wang ji hangdia da stage am leidine ba aduna masi gi poche samane Assam da su NRC tawbugi necessity ma lakrisi 1971 gi East Pakistan war Bangladesh ki lanji thokma tamda huge akoi gi influx ama lakre hari basi gi influxing si Assam da settle option krakanda ngasi gi reality da 1980s ki matung da ma moina area me ama dominate option krakanda ngasi di Assam gi assembly da more than akoi 40 seats na koi occupy tawe na hainai ko hari basi gi poche lang matamda Assam ki politics Assam ki magi idea mogi whole policy ki framework si masides da immigrant population ki su tongan ba magi kanoma lakshala kanda lamdugi original native population da play ba impact mayam do madugi potu ekoi sida su soida thokadone state government na mamangda voter list check tong matamda they have identified around 67400 bogus voters so 67000 means Manipur gumba apikpa state tadi constituency ama se 60000 30000 represent tawe aduga 30000 sida amu 7 to 8000 vote phamu mina vote kari ne adu tadi 67000 sina khara vulnerable constituency sida lising ahumari distribute thoki matam dadi they can determine the entire politics of Manipur. More than 1,500 illegal villages identified or at least Thokrabani state now. Sigi mayam si ako resolve to hodana any population settled population pangchang da changal election raga madu ekta demarcation nam taroga constituency shemani haragadi is the government of India trying to legitimize or provide permanent settlements to the migrant population against the interest of the indigenous population. Hai buto tholakadore adu tholak taragadi where is our future? Handak chahi sigi 2025 ki January ki tang chief electoral officer Manipur CEO Manipur maiketi ki phong ki ba ko final electoral roll maduda ko chingi assembly constituency sing si ayamana 35000 mathak loi le re sai court ke Sujampur ke di 60 plus ne 65 adai bu yaw eter voters yam me to ka koi valley is the ayamana ko ayam ba moirang oi 40000 adai moi adana ayamana 35 ki marak le bana ayam boy oi ar tari sing si da magi voter masing yam me therefore ngasai ki delimitation amadi mathak tara ra keno da mako gi miyam se under represented by an MLA mana moi miyam se represent to underrepresented to bosa manare hamta delimitation ki exercise se it has to be based on a fair census data 2001 gi duma completely yaad ra apuna chai re ko then 2011 gi issue estimated census haiba mala ina khanbada sai hengali ba mayam do head count to dana without head count hanagi leju po to the generalized toroga average am holaga hekta generate to ba census am hoiba 11 gi to si da so 21 gi su pending le re mamang gi covid number mo kano duna maram ga mu ge thora ko duna mu le re as per magi delimitation gi magi p riba act to the su 2011 or the 12th census toba 21 or 22 toba then future gi moina IT4 amendment gi the piri ba 31 gi census toraga 32 the delimitation to haibane adu tardi akhoi gi dadi adu gi database to karai dagi base toraga karam bana fair census ne logdu no NRCC adu gi matung maru way kai gi no hai kanda akhoi gi international boundary si over the past 70 years si je completely akhoi gi open boundary when thamame security bhajana pi bang amdre haibasi hadak the recently retired to ki ba Assam Rifles ki DGAR masana national TV da mana confess to we failed to secure the international border how gri ba chahi yang khai husidais da mi ji ga yam changri no have state data laite do we have the database for genuine citizen of the state can anybody brings it out state government puthongam right da government puthongam bra hanagi aran ba census to dagi base to ga tawni haragadi adudi yabam thokte dana manipur ki context da di NRC ma tawdo sunga yaro mamdi state government na already suspected data me am puthokra 30 lakhs 3 million population da 67000 have say it's a huge number si phagi ben lobya mi tara kun gi wari nate ba village ki list da illegal village 1500 ne detect tawgre manipur da leiba immigrant population si kaya no khoi khangde aduga indigenous population and scheduled tribe ki list da option griba population si da su foreign origin immigrant population kaya na scheduled tribe ocean grage se khoi khangde ba moi symbolic wena tawsel laga adu meti yane manipur thokwen ke do no akoi delhi da akoi bengal le horoga akoi india soi dalore atai sing si moi thok tawjani haibagi attitude ma yawra
ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏज ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯜ ꯇꯨ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤꯅꯦ constitutions are meant for the welfare and protection of the people of the state. And when the people of the state is facing such problems, constitution adu hana resolve tawraga magi obligation du chatpana chummission akoi gi territory si goina atopa normal Indian state secure Indian state singi goina di there is no issue. Adu sona kan gi sigi border state home sida le hori si migrant population na maximum impact piri si ching da ne area domination ching da tawbani poppy cultivation ching da tawbani environmental degradation ching da thokbani all forms of sagi illicit economy am ching da loi thoi nga ta ne akoi political leaders sing high reporting si ukhatpigadawna masi bill loina puthokpigadawna masi law frame tawbigadawna ek on thokadawna adugi effort si pibagi changsi am watpa party masem hunabadumne moigi kendra gi affairs ta ngawrga leibasimne aduga paisa tan basimne tigi ahum sinatana topada moi concern uttabase masina khoi kwaidagi laibak thi bai tar center huje ta prime minister modi dagi horga all cabinets ai gam tang phaminaraga manipur matang dakta hangge kaim khangoi they don't know anything at all moina khangi si moida moigi ministry na matam gi puthoraga brief tawwa area du khaktane but reality di to potreba and handaki irang tholo matamda ena drone bombing tawena evidence puthoga somda army chief na akhoi gi source de hangkan da leiti kem khangde haibane aduna moina mafam si chumnegi just territorial mai geopolitical aspect gi territorial magi significance to di chum yengaga leiriba population sigi magi citizen namagi magi rightful grievances me amsi adi kachin goya yauna takhumang yauna ubi bagi poche yaudabane aduna moina ngamu kudi ma khoi chumme lo yade masi akhoi matam gi lobby toba convince toba adu akhoi gi leaders sing na chalaga properly argument se thammakanda formulate to honga policy oina formulation to honga dong ne adu potu miss to leibisina akoina law basi chamarag law su ama den ta da ni den ta da thok sim thokpa masi gi vacuum amadi akoi gi manipur gi politics de yam chauna leire na adu nuai ta dun yam phasan leire NRC na lakaduri sidai in saijaba it is going to have a retrospective effect adu gi retrospective effect to lakanda di nawai akoina haijariba 62 gi matungda 57 gi matung marakta gi changjal lakhiba refugee oina official oina refugee oina changakhiba unofficial oina infiltrator oina changaga settle tawsan khiba adu mayam se identify tawdwineba adu tawrakanda we are not saying that matamdu dagi hujibobu leirakraba mi sing khoi tanthok se de khoi haideba ko but they have to be kept under certain category they cannot become the indigenous people of this state they cannot claim ancestral land here haiba sigi areas neba si pochi resolve tawde yaro adu tawdabaduna ne ma sagi indigenous people ga moi gi marakta yamna commotion nama conflict ama lakai kito lakel tawri tension nama langnari se adai du neba sigi potu resolve tawbusi NRC na tawbung amgani aduga proportionate and fair census lehen basi NRC na guarantee tawrani adu mathakta adu matung tarakpada delimitation whatever all forms of me am dusu loina ma adudagi di genuine werani na bana adu adhar link to busida masai gi adhar pairam dana mi maming gadi voter gadi hum mari pairam me am dusu loi mangrane adu adhar ma voter ma masing do yamna handharani habi hum dilere Aadhaar not necessarily citizen di nati ma dum even ko aduga Aadhaar sina kano claim to ya desu ji anoba order am su thoki bani Aadhaar sina nangi ID wina pura hita to su yaro ha su thokre ana masidi just aina sa haijaba head count khangna na bai damakta di sagi biometrics yauraga generate to ID duna adum ohelaga adudi leigrani aduga hairi pochida amuk sagi NRC yaudi ya je adudani at least aduna maruena India government dagi lai ba tongan ba chakthung mayam se masi fake ID mayam amana toroga chathum poche simadi phajana ai control to mungam ni na khale mana phanayam na authenticated voter ID Aadhaar pai ra su NRC la matam di they are going to demand the legacy data that how long have you been here can you prove your fathers and grandfathers and great grandfathers existence haiba potu utragadi yaroi duni aduna adui potu tawrakanda di definitely akoi 1950s ki mamangda genuine ledger mana kanano nongna chang kona kanano nongna chang ko singsina kari category de thamsige haibadu laagadi people will feel safe immigrant population ki problem se kaino da state asida allegiance labor wat kani nangi mafam sida nangi roots oidabagi lam asibu nusiba wat kani akoi gi lebak se kamaina
civilization si kamai putharaga lakige ching pat amadi koi turel ani sigi tampaka chinga gi magi ecosystem si kamai na balance toroga koi survive torokuno mapan gi lebak ama yaudune koi na mafam si hingai se kai gino kai si gi value sing si khangdaba mi myam la kanda ching si proper khokthoi se because moi dadi madu khomaga adai do habitable oidre hai moi di atoba jaga dum sakhi doine but akoi di we have been settling here for thousands and thousands of years adu da akoi gi di adu gi do lifeline ne ano akoi di hairiba chingi jungle forest lei sin akoi di life khare ne ba why yan gi have the koi numi lepa minatro numi tha yenga yali ne because you are not allowed to deforest your own backyard every day nang na tawning to ya deba rationing tawri ne ba nang numi lepa ba numi phai phate numi dia tha yenga yalo hai se u ma yan ge so koi khoira ma yalam mi ne ba adu gi value si no na lakwa civilization si ga relate to mi da di adu value le ta bani na ai khoi gi state si da environmental disaster thola ka do ne thokpa hawra ba ne ana sigu ma mayam si mapani chang ko mi sing si they have to be kept under certain ke samane assam da su chief minister na hai gi moi si khoi identify to we are not going to loina mak tan thok dong na te but they will moi si mafam da le hen gani adu state na piba scheme sing moi phangoi moi na sura norm ma ga hingje ge di ani adu moi na labak si gi politics determine to we are roi hai bu se that's the most reasonable idea adu poto khoi da su tawdra ga di khwai da gi porous oiba boundary ma khoi ga share tawre khwai da gi khoi gi instable oiba charang na ba leba ma ko yulo na le re adu ga mo irang thogani khoi sum senje la ga sum load ke hai ga khoi na kilo hong gi cheng lupa ahum pi ba cheng du sum free da pi ni citizen on thogani IMG NRC to noi thagi pisa pi ni sum phangni ne loi pusalaga thamjalaga di NRGS ki cheng jaram bata ki passport paira ga foreign da legini exactly adu gi poto tawraga amuk state si gi yai phana ba hoda bi bana taba state si da detrimental oiba state si da anti oiba pot myam assert tawsalakpa tungana lebak sema ga hagalakpu gumba adu di who will tolerate that adu poto resolve tawsai jabani